Ondeka mutakele na wakele na matuko 10 mwezi wa nyanya mwakani wa ngilile na miongwele na mweneta wa Steven Mwamanevane kena komandeti kalivo twambe ya Mauvoo governor wa county ya Makueni Professor Kivotha Kibwana ni wasi kana chama cha Wiper nikiumukia na necho kitumi kiumuya aike kukitia kivile cha Usumbe na kumweta ndeni wanzama ya kwa ile mituo ya chama Kivotha ni wana ndalili si ya kuweka kukitia kivile cha Usumbe na wake kuasia kana we akakwatamba undongo ila ikakwatamba unemu ukamba unyuvanini wa Usumbe na ugavana mwakani wa ngilile miongole na ile matuku mende na kusonga muthenya woni munene na unathengeya ende ngengele itanamba ukaya ya laundi wa muthia wa itusi ya siasa ilembeta ya ukambani o indongo itatu ciina miama kivila kinini State House gavana Kibwana wa Makueni mutwa wa Masaku na ndongo ya chama cha Wiper Steven Kalonzo wa Musyoka onde kuma ukambani mena miama kwitia Usumbe oyu gavana Kibwana ni wambisi uvuwa Vilingi kwa vasa na ende ndeni wa kwite kivila kiki nini Kibwana asiata uneni wake waka namba ino yo kwisa kukava mwi na kuvitukithia umwe wona kumove ya nthou sia kulukanya na alame kwitha mayenda kivila ki usuni wo wase wake na ula ukuonanya akaima kwitikilwa ni mbai ndende ya kukwata mbau ula unu vitukithwa ko imbai yone diele kwiba kindu kimwe na mbai isu igeza kwasia twenda ngania aende mbele masia ni Kibutha niende mbele masia ni Mutua aende mbele masia ni Kalonzo aende mbele yuko wakana ili amwe tweke kwitia ni tukwa nangia mundu ungi isu ti point nondo ekatwa mbodhio Kenya we twendo kamba twendo Kenya no tela marathon ila ya Kipchoge mundu akano yonziani ungiata bigite Kiambu indi niwa muthei kana Wiper ni itusi yake twetie kula nundu kindu kitagwa na andu matiza kwitikila la megwitikila no la mate kwitikila ti wandu netikelwe kono na indi stories yedala yuko wono mundu ati waike kwitia no kukiwa wasia wa Kibwana nduvinduka kavinda ka unwitha ndatia kivila chake cha ugavana mwaka usu twathi na kila kiumelelwa matani ndongo isiki vathukanyo Kibwana ngewa yake no ila imwe yakana ene nthine mume kwamua nini sina mwingi megwetia kivila cho governor nita kenda yuyu natala na ningi kukweza kweka public participation tukolio enende twendo grassroots tuke public participation na matu MCA menda kanya matu MP menda kanya matu nyandiri dena ona maza president menda kanya indi nake Senator Mutula nunu ikivya kana veveu kana veva iyo no kwetha maofisini ya mwaka usu twathi ai visa wa Mutula ukembwa in the ballot ondo wenda I can tell you that ni mutiani kwa mbai ya ukamba Makueni novo kitina cha siasa ila siumangala na nduma Makueni meka omuno wawe ana wa siasa ndongo yoyi yendeka kukava mwi na kwendekethia umwi kukilia kingu cha siasa ilembetane ye na yini kokula nondo ndikila nethi kwisada idungai wakamba kwata nai akamba maya amenana timenene lakini ngaba na nondo ruya president wa ndino tose ngelekanyo ya kibunzia twita umbano na ndo amevo na tiko no visit ilio onabaka leo nene visit kaliuni ya nena dibiso mwa kuno wina senator na mbunge wono wa nena na ndila zokita yendo muthembo na ta naika tikwandu nzoka sieka omuno lakini nzoka nondo yizeka na sieka o kazoka kamwe kalalamu kangi kitsimo kangi Makueni ene nzoka ikaliwa kwa lelo wa ya makendo paingalezi labo kungabana ni ndo kule with due respect oteo sono kamundu yoyote tuiteta mutumia wa Makueni na yambilile babe senator ambunge ame amanzo ambunge ame akibaso idionde pamoja na speaker na ambunge na assembly ya kwitonga we speaker tika leni tandoma Makueni tinene Makueni kiutani cha siasa Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo reporter Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga ni muvya kale macha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka ndini wanzika yosi yake sia kutuika musumbe unyuvanini wa mwaka usu tuendete ndongo itongo une senator wa Kitui kia wambua Philip kuma kwa musumbe uthiomu ya Mwai Kibaki na kumana na uthukumi musio wa Mwai Kibaki ni kuonekana Kalonzo ni wote wanya kutongo isi ndino ya Kenya nesa
Gentlemen, kina mama kama mama yangu wa party leader witu ula ni wendongo ya kamba ni watu onia nzia ila twailite kuatia usakwanini ula ukite na twamunenga mwana kumanda polia endwa akamba mebala mai support ila wenda nikenda aithi unena na ne wa naweza kwethia kama mwako wethela na tuya indi ba ibisa yauma nenda kweta atongwe Governor Stephen Kalonzo wa Musyoka gela kyo sumbe kumute ukamba wa kamu Kalonzo Musyoka ndongo isa kiuteti kaunti nino ni savingo ofisi wa chama kiesokoni wa Kamuongo ula we mwingia yulo kaunti ya Kitui. Ofisi wa chama kieni wambe kisioni kiena ulo vingu we mwingia yulo na kulani kuwa umo wa ndongo ya kiama kia Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka. Oneneti na kuvingwa ofisi Paul Motisia na uloko ukitia kivile cha Senator County nino ni wasekana na kuithia ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka kuithia yumita mwingia yolo ni manoni ene uso kuvingwa ofisi over nundo ni mwawe ya ni wanza mayosa kuwani na mevaka na IEBC. Actually ni requirement ya IEBC kana chama cha ile robingwa mobisi kila bantu po ndebalake kuongamya mundu nibailite kwitho ofisi ikwo no nitutende na kwanisa requirements sia AIBC kweten nize kwithe anitete one office every constituency nitu need office na if possible kila bandu kila ward tithe one office nikenda kwithe TV 2022 ithite compliant ko tiugite ni ndu akwithe atukie bedroom kwete kauka na chau ti comply na AIBC requirement ngene wamekule mbaya kambaye kuatananika na ikalike serikali ni usakuwani ulatuendete uda nijo jama kila jugite kwa serikali Kenya iko akamba ningumukulya tikarete kuti wanza wa serikali undo tineka lenzi wa serikali kuma 2013 ta you support ko kana ya inasa ta baluka ta sioka ingiti na support nasa atina ati wanza wa serikali yuti na rati yekwira muzumbe okeba muzumbe anayemwani ku kanundu okakula kuyona ithiti yesikalini tilienda no tiligila serikali ni akamba tikwenda na tete kwenda na tilika na UNDA no hizo vya serikali ila yokite na mheshimiwa Ruto yuko uti umbanieni kulika serikali ni nikaenda titoete Ruto ko oke atoete maendeleo nundu ta leo lika serikali ni oza kibila tikeka lo undu tineka lilenza kibila jana sa choso nundu tiao za kibila ila Jubilee ozi kibila tinasa akamba tina ati kwenda miaka 10 tina gwambepo nitozi okambepo ningi tiyume imbepo ni tisisieni natikwe kokengwa nandu alama kwenda unene mo maima yako ya yuluma abuna ili mazi kuti tema weyani ticho tituo bati ngetheti no miaka 5 no palama atwani kieta chondo ni pamakuko otwanu aingi Agnes Kambua na kene wasekana kitumi cha kuvingwa ofisi over sokoni ya Kamuongo ni kuwete vakuvina andu mamwingia yolo ni kuwete andu vakuve na kila methitwa mokulia ni unda ni chao Ruto eva na alama cia Ruto nao kukendo kila tukwika tikendo twebithite ni kwithia numwe katika andu ala metete ivela and again ni munini wa musumira ni wisikie everybody ngo report ya Vilingi wa Mauvoo kuma sokoni wa Kamuongo mwingia yolo ni Lina Musangi. Twambe utanise na Mauvoo mauteti Kivu location ya Tala Kangundo County ya Masaku ni wasia kanani wiyumeche kukitana na utui na udhosia wa NZOVI lambatane kisioniki uneni umana na nzeke kanave mutumia umoti unedhayo aende kuthenga NZOVI mbatane masani ma utuku boni mutesia enangeweno kwa uliku. Usiano tui wa NZOVI mbatane muthemba wa changava mwana NZOVI lengi sia makavo nunde na kuongeleka isione imwe sia matungulu ovala mundu mwemuti wanithayo masani mawiyo aende no NZOVI no musini wa Tala Kivu Aksio Francis Mulingia ikithekio kinu asekana nimekwendea na usima na leme uthose NZOVI no na kumose matambia make meao na kwata report ya kana pe mundu wetha akwienza wa kilavu kimwe ba Tala lelo akuma Tala kuthina thika pambe wa Broadways na ila na mandakiune na kunewa skali na nimoka na nimosomwe kama toa Kangundo mochari na nini manene na malaka na pe mauke me useu mate kuelea na maito na meke ito si ndoko no nyua ba mo si ni wa Tala na ve sia nga yutewa nga ke ku ngomeni anenge tende na mandondo ti kanekenda changa chuchukithele no kusi nyua Tala te kuelea useu be ba
uthele Wengi mulingeni wasekana lame uvingwa ilavu masama muthenya nimeuthi uvathuka na miao na mo mahindi ya kwose wa matambia metangu ni kana methiwe mayatie miao ira yalanitwe ya uthosio wa NZOVI nundu na mbasi twikana sivingwa kwa chetene na ikwatia miao ila inenganetwe ya serikali kwa unetendea na iki ya bidii genda ndo alama uvingwa mbaa masala matailete ona mote kwate na kukuweseo viwa mbuki isu ona kunetiwa mandhondo tio ikwa nikenda timine kiwa ndo maito mayake uthela Ama maenende maikulia maulangilwe uthosio huu wa NZOVI na ethani vekwemelwa moni mekweyosea matambia ta enende kwa ute kulio kiulo nyuwa batala kanolo ende ko itina nduka chao wethia kila bandu wathie changa kithei tikulia uba wa changa kichuke kiminwe nundu batu na chief twina sub chief twina andu maitwa village order na andu azwi maile utumini okiulote waba na etho kiwa emie tiitabwe ithitaraja tukile tose undu batone kana iti umino kitwane wa mwana teke uwa iwasiana na andu mathenda mbesa Unyi wa NZOVI ikathite muno isioni cia matungulu o vamwe na misimi nini ile thengianite na musini wa Tala na UNND mena wo mwingi kwithwa mayasike endomo na menda ukuna Mungu unywi wa NZOVI tulobo to tuma ciana cito ikwa tulobo tuye to vingwa to yo twenda ithia kato inusa na ciana cito ciandikile okene na ciaka umine wakwa ni kwa Mutongo TV kuma musini wa Tala nitawa Boni Mutisia ni muvia Boni Mutisia na ngewesu ya Boni yenenga mwanya wa kwamba mbele matava ini ni nzio kethetie na Mauvoo KWATAI itina wa ivindeta hiasa Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini. Nuseo ukekala wisi ila wambe ya kukila muvaka. Wewe nipige picha haina sita. utaona utusi yote tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa. Uvana woo tumeka kuona nyakanako kuna oniti kuitikile vakuve na sivitali na kundukula kukilitie. Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia anduma kwa mea ni kwa umali. Ina munene ni na mutethe kunusu. Na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako.
THANO ndo waku kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu cia mawio nikenda tuthuthanie undu tutona kwailia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba va Mutongoi TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wio va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukweta KIKWO ya siana situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topindwe mutundo kwisethi ya kana kaito kea na kesi neta mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata mando siana siesu ye ukweke via chuma na siambe mwigwa yuchume kilio KWATAI skiza tune ya tubindwe ndeto tuma SMS wandikire skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Ni muvia mwanda musese nondo wa kwende na waseisi ya neto asio kithia tunde na Mauvoo maito kavindane KATHANO uende kulika ukambani na mwa wa leu ukalika mutumia umweku mamulundi kitui cha kati kaunti ya Kitui uyumbanite kusungia vata uwa leu na kuketha ilovia KØTA mutesia munyoki avandie mbemba na mboso na aketha alea kuitwa ndonyokota na ne uyumbanite kuitwa sokoni munyo waingivani kenda ate kwatho wa museo Onesmus Chalo ni wewe nangeweno kuma Kitui. Kavindane ka aingima aimate na wikwatio wa mbua na muno mwaine uu na ula aingima maweta THANO yukisio ni cha mulundi kila Kitui cha kati mutisia munyoki ni wambisi ni maya kuvanda mbemba na mboso na ilo vangite kuthose kwi mwaine we 10 no kana kwiyukile kimwe kalile nini maasindu farayati ya chindu lakini kwa oyu ni mete mboso sia kungithia na mbemba sia kungithia na mayu na niende na kukona miembe yakwa ndawa nondu niona miembe nini banda tumbako na ninayo nini ete store ready kuthi market mboso nisio ndatata ajali ina ya mboso ni trial nene ndo kumana kana mboso no isove lakini nona nondu ni kulaba ikindu kisia kwikati no kusova ya kubanda mboso ni ambe lakini ni thitu ngibanda mbemba na ngibanda tumbako munyoki aiwete tawatethekie tina wa kwenza ndovo imundani kwake aiwete kana mwa wake buku kwake tiri na munene na nicho wambise ni mai ya mbemba na mboso kindu kila ainge maemeto nicho takwangithia mbemba na mboso ila si mundani ndi believe yaka no kamba kuikibu ona mundu kwaza kana kamba kuikibu ni mundu wa ndio sehemu imwe na endie THANO bindela kutena mbua especially Kitui Central ti bandu bakwaza baikibu ibindala nendie kibu nendie kwa agriculture na mambathia ni kwa amrefu nikana nuko thimu akibu na noza mundu wa kibu okanzime akibu na ambia ninze na ajali ni thito nginza deep lakini ila manzime na bala no mambonisi nenza na nakwata food 20 na kibu ni sufficient kiethela no kingithie maitu workers uketha na kina athala ukibucho kibo na bangi no ninze Kitui Central baithi no akibu muno kila kibo ni resources sia harvest kibucho nicho kithina nengo andu alamaima aimima nengo support mbianu ni kwima muno ta kwa bahati ngeza kuwape ni kukomana na andu ta alama soba sia ndawa kampuni ili soba sia ndawa actually na manenge enough ndawa na manenge enough and device new education is important makoka manzome dia na mani provide na kila matona kuni provide na chona mani and device it then I cannot no nikenezanga mwemiono iweta kana kundu kwa kukethea kiwu takwa kumunenga ethina na yukethea no atetheke na matangi manene no kutwaisia ni meno yake na mbe mutesia ekulia maofisa ma wemi kuma musini wake tuima mutethese na kukitana na tumitutu na muno lo twende na kwa nangaliu wake
sia kuthosia of course nondo si kasi kadhala ni sia kuta na mina sia mina kuma sikengeto andu ala makombo amoke move sionzeta at one time na mbemba ngetula nditwa market nondo mbemba sia ko ketu sia kamba ndwi kombeani sana sia ketu sia ko si the asina kasukali KWATAI wa as compared to ilengi siumanza kusikeka kutewa na hiyo yupo andu mangoli kana ni sia bikie malo lakini yo ila mundu na ingi ndao kakona na ikyo kumutabe kana ni na mbemba it is impossible lakini sio ni sia kota agetu ine kumbewa nondo ningethe ya neyolo ningethe amwe karaoke wa agetu. Giripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo. Twisonga nambe aimini makulia mbunge nene ikunikile mutalatala wa kulia kutumia ndawa imwesi ya mundani ila ivitokithitwe kana mutalatala lo vitokithitwe ni ngwatanio ya Ulaya kana EU utambita utumika va Kenya. Ngwatanio hii itongwewe ni Route to Food siandikie mbunge kwisila zamani ya uima wamwe ienda mutalatala wa kukuna mungu sindu sionthe sianema ile ikunitwa mungu Ulaya ukunikilwe utambita kutumika va Kenya. Find that let me give you the position. Because if it's in terms of packaging, they're above. And so you see that is we have institutions that have been put up by our government, and one of them is the Pest Control Products Board that is mandated to ensure that whatever crop protection product that goes out into the market has gone through the due process. They have done all the risk assessment, and therefore by the time it's released into the market, it is already confirmed that the human population, the animal population, and the environment is not going to be affected by the use of that particular product. And therefore, all we are asking is that let's consult on this before the parliament can make a final decision on this. Let's have more consultations. Let's do more due diligence to ensure that indeed whatever we want to eliminate from the market has been studied and it has been proven to have a negative impact. If this ban is going to be effected the way it is, from the potato perspective, the farmers that we are having, more than 1 million farmers who are small-scale growers, doing less than 5 acres. So we are going to affect them in their production. Then number two, we are looking at the economy. The potato sector contributes more than 50 billion to the economy, so that is also going to be affected. And also on the economy perspective, the potato sector, it engages about 3.5 million people, either directly or indirectly. So we are also looking at all these people who are earning something from this subsector, they are going to be affected. The world population, particularly in Africa, is rising by day, and yet the arable land available for food production is becoming smaller by day. And therefore, the need for innovation, the need for science, and the need for consultation, and the need of ensuring that whatever we do, the processes must be very well guided by science and by the right policies. I know that those who are outside the agricultural space may not understand the crisis that looms in case the current proposal in Parliament of banning the 262 molecules takes effect. And for this reason, therefore, I would want to make it clear that we are currently facing a challenge of invasion of different pests that are alien to this country and that are detrimental to the agricultural sector. Na indi mwendo musia isia vau ni voto avika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa mwanza ni muviana na yenu ndwa kusese kuma mwambiro mpaka muthia na kwa ondhe alama tethesia kumbania Vilingi wa Mauvoo ni muvia muno ni tawa Steven Mwema iya wiyo kana saa 1:30 na saa 3:30 Veronica Siombua wawili noguka akwete Mauvoo na indi oyu no komana na mundu ibiado nikenda kivyongwatilo kwa oyu tioneza.